Hello yankari mingsiri wamkana lona na FM inkayet minatinsen bilawara ya kumemberi inhlakani mingsiro mena kuhlakanisa kora ngengsala stitch shurko la Gauteng eMpumalanga enof West Limpopo na uyikuma ku audio streaming yamkana lona na fm.co.za nikalanga pet matebula engwana smart wachimo xitlango mo xingirtano wa xicacana makuna lawa ndandadze mingsiro mena kuramba ku kora ngengsala stitch shurko kora ai famishingwe eka nongonoko Afrika Vulavula wo mina swe tinyiko moken chimambo. Kuna matitwelo ya kuhambana kusuka ka vaaki hi ku hambana ka volo kwa ku langutiwa ka tindlela leyi Vusweti byi tikomba ku byi tinyike matimba hako eAfrika-Dzonga hi ndlela yoyole. Vusweti byi tikomba byi ri ka gondo rin'wana hi yo mhaka van'wana va kha va vilerisa hi swiendlo kumbe hi mintirho leyi nge le ku endliweni hi xiphorisa na xiyenge lexa xa masocha ku va kha va teka nhundzu leyi nga yiviwa hi nkarhi lowa wa mikitsikitsi mavhiki mambirhi lawa nga hundza. Sweswi namuntlha ni vulavula ku va hala ekurhuleni hi hala ku nge le ku langutiweni kona sweswiwani ka timhaka totoleto va tindhawu ta va forced arrest ku le ku langutiweni ku kaxana i vamani lava va nga ti tlonya hi nhundzu yo yiviwa. Van'wana va nge ri hikokwalaho ka yini ku tekiwa na timhaka ta swakudya hi ndlela yoleyo. Se namuntlha ta va kha hi languteleyo ngopfungopfu yi kha yi tlhontlhiwena hi vanhu vo fana na va Israel Nkuna van'wana va vanhu lava va ngerile ku susumeteni timhaka ta ku ri va Israel ku ya Israel loko ho fika kolomi ya ka va R500 ya tirhandi ka mali leyi nyikiwaka ya 350 hi ndlela leyi. Xivutiso ku tanihi tiko hi na yona mali yaleyo ke yin'wana minhlangano ya vaaki yi vulavula hi ku kumisana a yi tlakuki mali leyi ya fika ka R2,290 wa tirhandi hi na yona ke mali yoleyo. Swivutiso leswi hi nge le ku vutisaneni swona eka nhlekano wa siku ra namuntlha mingiseri wa mugana lona FM hi la ku vutisana wena ku va i ya amahlweni hi ku nyika nkarhi wa ku va u angula ku hi kota ku twa ku endleka yini kambe hi ta sungula hi bula na mutivi wa economy lava va landzelaka timhaka leti kantswa ku ri komba Miyelani Mkhabela hi vo hi nga ta va ka hi bula na vona ivi hi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ka 015-297-1855. Loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara yan'we ne hi laha hi nge ya ku rhamba we a hi vulavuleni hi swivilelo leswi van'wana va nge va na swona loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya ti-Olympics ngopfungopfu loko ku langutiwa leswi va nge i ti-demographics laha tanihi maAfrika-Dzonga hi vonaka van'wana va vilerisaka ongeti hina va ka ntimeni ha kayivela laha ka xipano lexiya. Van'wana va phela laha a ku yiwa njhe ku yiwa hi mhaka ya ku va munhu a ringanerile. Ta bula na tatana Mavasa hi tlhe hi twa na wena mingiseri wa mugana lona FM ku i angula ku yini vaseni mi nga va mi ri kona no mi juma no mi juma mi ta va mi ri kona hi ta kota ku yi languta mhaka leyiwani ku yisa mahlweni hi tsatsamuxa ta laha hi nga ta kha hi languta hi twa swona na ku hi na badi man. Xipano lexa xa Blitzbokke xa ha ku hluriwa sweswiwani hi xipano xa Argentina i xipano lexi hi la nkarhi lowun'wana hinkwawo xi va xi kha xi famba kahle. Sweswi jikiti a swa ha fambangi kahle hi ku hi tshembele ku hi nga kuma mendlela laya mativa swi swa kona ni hayi mani amukela Mkhabela la hi twa ku va angula again. Mkhabela nhlekani aye na vayingiseri va munghana lonene FM mi pfukile hi pfukile ng'we hi pfukile man a ni ku hi ta sungula hi 500 billion kambe a hi sunguleni hi ku tanihi tiko ho va na badi Mkhabela xipano lexa xa rugby a xi tlanga kahle loko ku nga siyiwa ka ti-Olympics loko se xi ya ka ti-Olympics xo fika xi tsandzeka so swi nga va swi landzelelana na ku ri a ku le ku trainiweni kahle or a ku le ku practiceni kahle ka tindhawu tin'wana na tin'wana. Ku va nga va tsandzekini ku ri va hlangana kahle ku va tivana kahle loko va kha va nyikana swilo swa vona swa tibolo mara i xipano lexi hi nga xi tshemba swinene and then hi na vutinyungubyisi bya le henhla hi ku na loko COVID yi nge se sungula loko mi tsundzuka hi October November laya loko va teka cup leyin'wanyana ya World Cup a swi tikomba ku ri va na matimba swinene and then va kota ku ri va nyikanyikana hi leswi va tirhisanaka xiswona
and then a wu ri kona ntlawa wa vanhu va ntima na vanhu va valungu, and then murhangeri wa vona a ku ri munhu wa ntima as well, leswi maybe swi nga va leswi nga ta va swi ri kahle ka vanhu van'wanyana. So hi ku ya hi mina a hi badi ku nga va ntsene ku hi nga tlangangi kahle, swa mitlangu swa hambana swi hambana na hi masiku, so hi siku leri hi nga ta hi kahle a hi amukeleni. Already tintswalo leti mi nga na tona Mkhabela ni titwana le ka nhlamulo ya n'wina, tintswalo teto, kambe a khensa swinene. A hi languteni ka mhaka leyi nga langutana na yona. Van'wani va vulavula hi ku kumbexana loko vatirhi kumbe lava nga ri ku na mintirho vo tikumela 1,290 wa tirhandi, van'wani va vulavula hi 500 rand, van'wani va vilerisa hi ku 350 hi ntsongo. Kambe a hi sunguleni laha leyi vulavuriwaka ngopfu ku sukisela loko hi nghene ka COVID-19 i 500 billion. Kahle hi nyikeni xifaniso xa 500 billion leyi ku hi ku van'wani va hehla ku yi dyiwini. So mali ya 500 billion yi vuye yi humesiwa hi April hi 2020, leyi yona a yi langute ku ri yi fane yi sapota or yi pfuneta vatirhi, yi pfuna ma-business, and then yi pfuneta na mindyangu leyi yi nga tshindzemerika ngopfu hi swa ti-COVID-19. Mara yona hi yoxe mali liyani a yi nga vangi leyi hi nga ta ku yi enerini, a yi ri yintsongo ku ya hi leswi a yi fanele yi va yi kha yi tirha swona. Hi ku nxaxamelo wa vona a va langute laya ka ku mi kuma ku ri a ku ri na 50 billion ya social security, and then ku va ku ri na 100 billion ya job creation and protection, and then ku va ku ri na 40 billion ya wage relief, and then ku va ku ri na 200 billion ya subsidized credit or ku pfuneta ka leswo lombalomba, na ku ri vanhu va nga tshikeleleki loko va kha va teka swa timali, na loko va lombini mi kuma ku ri tibank ti va karhati na vamachonisi lava nga rejistariwa. So mali liyani hinkwayo yi ve yi kha yi tirhisiwa, ku nga va ku ve kona ku ri swin'wana swi nga fambi kahle hi ku vanhu va na ku tirhisa swivuriso hi ndlela yo hambana. Mi kuma va kha va ku ri homu yi dyala yi nga bohiwa kona, va kha va nga mi kuma ku munhu yaloye a nga swi dyondzangi exikolweni swi sweswo, o tshika a swi vulavula ntsena, mi kuma ku ri a va swi tivi no va swi kuma kwihi. So mi kuma ku ri loko va ri ka tindhawu leti va faneleke va tirha ka tona va tisa ku pfuna ka tiko, ngopfungopfu ka vatirhela mfumo, because loko u ri mutirhela mfumo a wu languteliwangi ku u nga yiva na siku na rayiwani, hi ku ri mali leyi u yi holaku i tax ya vanhu. So u hakeriwa hi tax ya vanhu ku ri u ta pfuna vanhu, so u nge va yiveli vanhu lava nga ku pfuneni ku kuma ntirho. So vatirhela mfumo loko vo kota ku ri va dyondzisiwa hi swilo swo fana sweswo, a va ta swi kota ku ri va swi tiva ku ri swilo swi le njhani. Mara mali ni nge vuli ku ri hinkwayo yi va yi nga fambi kahle. Mali ya ha ri kona leyi va nga ku yi tirhiseni ku va pfuneta ka tindhawu to hambanahambana. Ku nga va hi ku 500 billion i mali yi kulukumba ngopfu. Normally budget ya hina ya tiko mi kuma yi khome hi ngoti 500 billion tinharhu. So i swilo leswi hi vulaka ku a hi swilo leswi swi nga ta va swi olova ku yi nga ha ri kona hinkwayo. Ku na leyi yi nga tirhisiwa kahle, ku na leyi yi nga ta va yi nyamalarini hi nkhuvo. Se loko mi kha mi khumbe mhaka yin'wana ya ku va vatirhela mfumo va tirha hi ku hiteka, kumbexana hi ta tlhelela ka yona ku nga ri khale loko se hi ya makungu ka nongonoko lowu, ngopfungopfu kwala ka ku yiva na ku fane ku buwa se xa ka ha bohi mati tingwenya ti tlela, se ko vhe ku buwa to tingwenya. A ni lava hi languta ka mali leyi nge le ku vulavuriwini ku sukusela loko president va tivise hi 350 hi na yona tanihi tiko, hi ku vanhu va vulavula hi timhaka ta ku hina tanihi tiko hi na mali yo tala. Tiko ra Afrika-Dzonga a ri ri na mali yo tala, and then ni nga vula ku ri ra ha swi kota ku ri endla mali yo tala.
mara loko ho va hi kha hi languta ku ri se hi tikuma hi nga ha tirhi hi xikona leswi tiko ra Afrika-Dzonga a ri swona maybe hi nga vulela ku fikela hi 2012 swilo swi vuye swi cinca ngopfu loko hi ta ka 2013 14 15 16 17 mara hi ku ri vanhu vo tala a va vi na vutivi bye le henhla bya mafambiselo ya timali ta mfumo na ku ikhonomi yi va yi kha yi tirha njhani vo tiva ku tiko ra voho ri kahle leswi va nga byeriwa swona khale koko mi kuma ku swi tshama swi kha swi cinca swi lava hi tshama hi kha hi pfule matihlo hi rindza mali leyi hi nge hi na yona ka nkarhi loyi hi nga ka wona a ni na ntshembo ku hi nga swi kota ku hi fikelela ni ngo 1000 or 1500 na mehe hi April lembe leri nga hundza a ni ve ni languta swilo swa ku ri loko vo va va kha va nyika hi munhu 1500 ya swi kota ku ri munhu loyi a nga xava grocery a kota ku dya n'hweti yi ze yi hela and then ku a ku nga ri swilo swa ku swi fanele swi teka nkarhi a ku va ku langutiwe ku swi ta sungula hi April swi ya heta hi August a ku sunguleni so a hi swi langutini ku nga va ku ri 4 months yaleyo va ta va nyike munhu maybe hi munhu 4000 or va ta va nyike munhu maybe hi vulela ku nga va 6000 so u nga yi languta yi nga talangi mara loko xikhwama xa mfumo xi ri hansi yi va yi tele hi ku ri na yaleyo ya 3500 sorry ya 350 leyi a va kha va nyika yona hi April lembe leri nga hundza ku ya fika hi August va tlhe va yi engetelela ku ri ya fika hi April lembe leri nga ka rona a ku ngo va ku ri ku va va kha va fikelela va ze va kota ku va teka timali ta ti-department tin'wanyana va pfalapfala ka ti-area leti va vona ku ri xiyimo xi va xi kha xi tika swinene so a hi ndlela ya ku hi ku 500 or 750 va ta hi kota hi minkarhi yin'wani ho fanele hi languta xiyimo lexi hi nga ka xona hi ri tiko and then hi languta ku lexi hi kota ku ri hi nyikiwa xona hi xi amukela hi nge tlherisi vanhu vo tala lava vulavulaka va nge va lava ti-1000 or 750 mi kuma ku ri a hi vona vanhu lava va nga ku a hi vona vanhu lava nga swela or vanhu lava va pfumalaka ngo va vanhu ntsena mara a hi veni na vutlhari bya ku ri loko hi nyikiwa xo karhi hi teka lexi hi nga nyikiwa xona loko ku ri ku va ta tatisa va tatisa mara hi rhanga hi teka leswi hi nga nyikiwa swona hi tlhela hi khensa hi ku ri loko hi nga swi koti ku khensa swi va swi ri na ku tika a mahlweni ku ri munhu wo ka a nga khenseki na mikateko na tintswalo a ti tshuneli a ku pfuna yena hi fanele hi va hi swi teka ku ri tiko a hi rona ri nga vanga xiyimo xa hina xiyimo xi humelela matiko hinkwawo loko hi va ha ri na tiko leri kotaka ku ri hi seketelela hi leswi hi faneleke hi khensa aka swona hi ku loko hi languta matiko yan'wanyana a ya fani vanhu va le Afrika-Dzonga va hanya kahle mi kuma munhu wo ka a nga tirhi ka kha hanya kahle a ri na smartphone a ri na swilo hinkwaswo mi kuma ku ri u hanya kahle munhu a Afrika-Dzonga whether a nga a ri ematikoxikaya or a ri madorobeni u va a kha a hanya kahle a swi fani na vanhu va le matikweni yan'wanyana so swi swo fana sweswo hi fanele hi swi amukela and then hi khensa mara hi languta ku ri hi nga ri pfurisa njhani tiko ra hina hinkwenu vanhu lava nga kaya loko sweswiwa hi swiponini ku va xotela hi swakudya va nga va languta ku ri lava nga na masimu a va rini emasin'wini ya vona va pfuna and then hi nge he xoti hi swakudya and then lava va kota ku ri va xavisa va ta xavisa swakudya sweswo ka lava vo ka va nga swi kotangi ku va xavisa
mi vona ku loko mi vona vanhu lava khomaka maxonja ma xavisiwa maxonja ya ze ya fika ni le va Centre ni le Cape Town mara ma khomiwi kwale kaya. No, ni kombela hi khomanyana kwala ni la ku ndila loko se ni we a ni lava ku hi languta kwala ka ku yona 350 leyiwani van'wani va ri mfumo a wu tumbuluxi mintirho se a ni lava ku tiva ka n'we tanihi vativa economy kahle i mfumo wu tholetelaku vanhu kumbe mfumo wo endla ku va na mbangu lowunene wa ku va na mabindzu na tikhampani na yini leti nga ta vuvekisi lebyi nga ta hetelela byi tumbuluxa mintirho ke hi ku nto un'wana wa lava va nge a lava ku mali leyi fanele yi tlakuka kusuka ka 350 ya ka 500 a ka tshaha sweswo swa ku mfumo a wu tumbuluxi mintirho kahle i mfumo wu tumbuluxaku mintirho loko ku ri ku a hi mfumo swi vula ku van'watipolitiki a va vulavuli swo loko va byela vanhu va ku hi ta mi nyika mintirho kambe mo ni khomela tani hi ta vuya yisa loko hi vuya mavhengeleni i tatana Miyelani Mkhabela lava hi bulaka na vona hi buleni na vona hi twa na wena hi le ka 015 ndakalisi Vladimir a sungula ku rhana tiko a va sungulangi ntsene hi ku sorry Vladimir Lenin loko a sungula ku rhana tiko a nga sungulangi ntsene hi ku a languta ku ri tikhampani ti endla mintirho uve a languta ku ri xiyimo lexi nga kona na ku ri tiko hi ku ri a ri vutliwini or a ri tshikelelekini a ku fanele va endla mintirho leyi nga ta va yi enerini ku ri vanhu va kota ku va tirha and then va vuye va sungula ka swilo swo fana swilo swo fana na vurimi va endla ku ri ku va ku ri na swakudya swo tala ku ri vanhu va rhanga va kuma swakudya hi yona ndlela ya kahle ya ku rhana tiko and then va endla mintirho na ku endla swa ku manufacture or swa ti-industrialization a ku ri ndlela ya ku ri va endla mintirho hi le tikweni ra vona. China ri yime ka 5% unemployment so i tiko leri nga ta ri kulukumba ngopfu ende se ri le kusuhani ka ku ri susa tiko ra America ka xiyimo xa number 1 ve le kusuhi ngopfu na ku ri va susa America mara ve le ku endleni ka mintirho hinkwawo loko mi languta tiko ra Vietnam na rona ri le ku endleni ka mintirho ri endlela vanhu va vona laha ni lava ku ta kona i ku ri ANC na South African Communist Party na COSATU va nga swi kota ku ri va endla mintirho ku ri hi tiko mara na tikhampani ti ta swi kota ku ri ti va ti kha ti endla mintirho so hi ku ri ANC a yi rhani tiko or a yi fambi tiko yi ri yoxe yi fambisa tiko na mavandla man'wana mo fana lama ma fambisaka a Russia a China na le Vietnam va nga swi kota hi ku ri va na Communist Party ya la South Africa ku ri va endla mintirho leyi nga ta khavhara vanhu hinkwavo ku hava tikhampani leti ti nga ta ti kha ti huma ematikweni ya le handle leti tona hi toxe mi kuma ku tikhampani teto a ku ri na ku tshikeleleka ka vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga ti ta tlhela ti endlela vanhu va Afrika-Dzonga mintirho hinkwavo a swi nge humeleli kambe ti ta swi kotisa ku yini tikhampani Miyelani ni lava ku hi heta kambe leyi mhaka mi nga ta na yona yi na nkoka swinene ti ta swi kotisa ku yini tikhampani ku mfumo wa hina ku endla mintirho loko ku ve wu na tikhampani leti ti nga tirheki wu ve na SAA yi wile wu ve na Eskom a yi fambi kahle wu ve na Transnet a yi fambi kahle wu ve na sweswo yi ve na SABC SABC ha ri na yona loko ku ri ku vanhu ha pfumela ku SABC ha pfumela ku Eskom yi fanele yi va yi ri yi tekiwa ha pfumela na ku Transnet na Cork na toho ti va ti tekiwa ti nga ha vi ta mfumo sweswo swi ta va swi ri swin'wana swi ta tisa vusweti byikulukumba ngopfu evanhwini hi ku ri vanhu va ta fanele va kuma ka xin'wana na xin'wanyana lexi ku nga va nga xi xavi kuma ku ri sweswiwani ni kona la ka SABC ve nge swi kumi vanhu swi swa so hi ku vanhu hinkwavo lava fanelaka va vhaka va fanele va hakeriwa i mani a nga ta swi kota swo fana na sweswo loko ku ri ku swilo swi fambi kahle swi kahle ku ri tikhampani tin'wani ti va ti kha ti fambisa hi tiko swi kahle ku ri tikhampani tin'wanyani ti nga va ti fambisa hi van'wamabindzu sweswo swi ta endla ku ri ti-price
or leswi vanhu va xavisaka swona swi va swi amukeleka evanhwini. So a hi languteni ka ku tiko a ri endli mintirho. And then vanhu lava nga palamende va nga tshami va languta ku ri van'wamabindzu va endla mintirho. Loko ku ri ku vanhu lava votiwaka va rhangela a va swi koti ku endla mintirho, a va nyisi ku voteriwa vanhu lava va nga ta va kha va kota ku ri va endla mintirho. Ni mi twile bot Miyelani khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Na khensa na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Inkomo tatana Miyelani Mkhabela. Mavatoni loko ku ri lava va fanele va endlela mintirho va swi kota avanyisi. Sula nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula. tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yeleyo. handle ka sweswo u nga bela riqingho ka 015 timali ti le ku vulavuriweni hi mixakaxaka hi tikhayini hi mihlovohlovo ku ti fanele ti pfuna rixaka kambe ke xiyimo hi lexi Afrika-Dzonga hi lexi xiyimo lexi nga ka xoho n'we mi ri yini le ka 015 buti Israel Nkuna va hi siyeni na tinomboro a ti tirhi tinomboro ta vona. Loko ku ma ni twa Nkuna na n'we mi nga nyika tinambara leti tirhaka mi nga fonela xivambo laha hi kota ku twa ku n'we mi ri 500 yi ta yi huma kwihi va ri mfumo wa wu tumbuluxa mintirho. Loko ku ri ku mfumo himpela wa tumbuluxa mintirho swi te njhani ku van'wana lava hi tirha na vona ka SABC va famba, van'wana lava hi tirha na vona ka SAA va nga ha tirhi, van'wana lava a va tirha ka Transnet va nga ha tirhi, Eskom sweswo a hi twenini lowu sungula hleka But Mija, hi pfukeni njhani buti wa mina? Pfukeni vulavula na Derek Ngoveni la ka Umaranga. Hey Derek Ngoveni ku na Derek Ngoveni un'wana u huma ku haleyo musi Ko haleyo kwihi? matlhelo malamo bu Derek ve le kwihi kahle ka va huma no huma ka Umaranga but na va huma kun'wana ku hala ka van'wana mitwa va ta ni pfuna lava va nge le ku ni yingiseleni ku Derek Ngoveni van'wana lava huma a va ri ka Satu va va ka ndzawulo ya tidyondzo ta masungulo a Limpopo antivi sweswi va tlhela va ximokonkulu swin'wana swo taniya ku hala pala swi vula ku va ka n'wamito va va tiva yena ni mahlweni mi ri kwe but ni katwana ne vanhu va ntima a hi dyondzeni ku danki loko hi kume xilo lexi ho ka hi nga ri na xona. Before ku va na COVID a ku ri na vanhu lava vo ka va nga tirheki ene a va nga ti kumi ti-350 leti. President hi mbilu ku twela visiwana switsongo ka budget ya vona leswi va nga na swo va humesini va ta va ku okay hi leti 350 namuntlha se munhu u lava 1000 laha vanhu lava a va nga hanya a va nga ri ku tirheni ku nga ri na 350 leti a ku endlisiwa ku yini. Se swi vula ku namuntlha se hi khondla mavoko a ha lavi ku maketa hi lava ku se na hina hi fola na vakhegula vuphelo hinkwabyo. No mhaka hi leyi i ku lava va hi rhangelaka kumbexana a va teki swiboho swa kahle swi hetelela swi hi mbombomerisa ka vusweti lebyi a hi nga fanelangi ku va hi tikuma hi ri ka byoho ngopfungopfu loko mi kha mi landzelela timhaka ti ta ku va ri ku na timali tin'wana ti hoxiwaku kumbe ti nga tirhisiwa swi nga ri nawini sweswo swa kutaniya xihoxo xi va kwalani ka ku butpet loko ni mi nyika 20 rand mi la ku vona xikhwameni ku nsale na yini khensani 20 rand leyi mi nyika ku mi nsele na yini swi lava mina a swa ha lavi n'wina. So nkarhi wun'wana swi tshama ka ri kombetela ku government phela a va hi niki mali ya vona la va hi nyika mali ya hina tanihi vaaki hi nga hakela xibalo ma swi vona se hi fanele hi swi tiva ku sele mali muni hikokwalaho ka yini va hi nyika leyi va hi nyikaka yona. kahle leswiwana a matshan'wana ya ku hi dankisa hi byela president ku endle xihoxo ti-350 leti nga hi nyika from last year hi ku a ni ri a hi nga ti kumi sweswo swiwani ha ti kuma ti yima va tlha hi mbilu ya kahle va vuya futhi hi le ku soleni. So dasani ku ri swi vula ku ri vanhu lava nga le ku soli ka president a va na xihoxo hi vona president xihoxo sweswi ku a wu hi nyikela yini. Phela loko ni mi kuma mi tsalekela ni mi nyika namuntlha mindzuku uma ni vona ni hundza hi xitarata ni ta chuxa ndzwana yi nhlongorisa. ni mi twini vutavuniketi vanhu va ka hina a hi tikhomeni kahle swa nyumisa mani. Derek Ngoveni ka N'wamaranga na khensa
hi swona baba. Okay, dari ngoveni ka n'wamaranga kambe ayi mani amukela ku nga ni mi yingiseri lo nhleka Aye, minjhani papa pfukile minjhani? hi khensile ku mi bela riqingho boto wa mina mi rini n'we Mina leswi ni nga rhandzaka ku swi vula eka mhaka leyiwani hinkwayo Botet ne. yes Xiyimo lexi hi nga aka xona sweswiwani xi endleke kusuka hi 1994 ene loko mo va mi swi langutini hina loko hi teka mfumo hi ri vanhu va ntima hi teke mfumo hi ri hava tipulani ene loko mo languta tikhampani to fana na vo SAA vo Eskom vo Transnet vo SABC vo Dinele yini vanhu lava nga vekiwa laya a hi vanhu lava nga na vuswikoti a hi vanhu lava nga na vutivi i magwerila lama vo ngo tekiwa va vekiwa laya fene hi ku i ti-political beneficiaries hi vona lava a va ri mzabalazweni so hi swona leswi swi endlaka ku ri tiko ri fika aka xiyimo lexi ri nga ka xona tatana Ramaphosa mhaka leyiwani ya ti-350 it's a campaign aka vona hikuva swi voneni ku ri loko ku ri ku ku ya votiwa hi October 27 timasipala to tala a va nga ta tikuma so i ku ri instead i mhaka ya a va nge tikumi ti ta ya ka vamani lava ndlaku yini ni vula yini timasipala a ni ngo loko mi nga ha vhoteli vona swi vula ku mi vhotela van'wana timasipala a va nge he tikumi ti ta ya aka ti-opposition hikuva swi vona va swi vona na vona ku ri ne support ka ANC yi le ku fambeni and then ti-opposition hi tona leti nga ku geneni ka momentum so it's another way ya ku ri va kota ku va and then va khoma vayingiseri yini va vhoti yini hi ti-350 letiyani masters so ene leswi swi tlhela ku swi veka tiko aka xiyimo xo biha swinene hi ku ri loko mo langutisa ne mali yona yaleyo va nyikiwaku yona yi ta yi kha yi suka kwihi yi ta yi kha yi suka ka ti-tax payers ene leswi vulaka ku ri n'wina loko mi kha mi tirha kwalano mi hakela tax ene swi nga endleka mi kuma ku ri tax leyi n'wina mi yi hakelaku yi va yi ri kwihi yi va yi ri ehenhla ene swi nga endleka hi tlhela hi kuma ku ri na VAT na yona ya ngeteriwa yi ngeteriwa ku timhaka ta ku va kota ku endla yini ku recover swilo leswiyani ku na timhaka ta dyondzo leti ti nga kona a ve le ku ti fambeni masters mara ko nyikiwa yini vanhu mali ku ri ne a va ti tirhiseni for what Botet loko mi sungula mi te xiphiqo lexi xi sungule hi 1994 a hi vangi na plan se ku sukela 1994 ku fika namuntlha kolomu ya ka makumembirhi nkombo wa malembe ku pfumala na wun'we wa ku hi susa ka xiyimo lexiwani xa ku hi vana hi le ka tiko rin'wana leri ri nga ri ku na plan i ncini lexi hi ku vona ka n'wina xi nga endla ku vanhu hi nga vulavuli nchumu hi timhaka ta ku a hi le pulanini la swilo swi le ku yeni kona sweswi hi vulavulaka switimela swa ha fambisi leswi a swi fambisa swona sweswi hi vulavulaka SAA yi wini sweswi hi vulavulaka ha wisenyana load shedding sweswinyana kambe i swiphiqo sweswi nga koka Eskom yi na swikweleti swo tala sweswo ya i ku leswi swi nga kona ne ma vona ku fana na president wo sungula Nelson Mandela mina na n'wi blame aka timhakeni ta ku ri nchumu wun'wana na wun'wana lowu endliwaka wo fanele wu endliwa for free vanhu va fanele va kuma nchumu wun'wana na wun'wana for mahala vanhu a ha fanelangi hi hakelela ti-service a hi fanelangi hi hakela yini swin'wana na swin'wanyana ku va ku ri mahala se loko ku va ku ri mahala mali ya ku va yi endla swilo yi ta yi huma hi Botet and ku boheka ku ri vanhu lava va tirhaka aka ti-private sector hi vona lava va safaraku too much ku because va kumeka va ri karhi va hakela ti-tax ta le henhla ngopfu hi ku mi kuma ku munhu a ri one mo kumbexana maybe u hakela midende ya vana va yi-5 ma swi vona mi kha mi support-a vana va yi-5 masters because ne management aka government ya hina ku hava leswi mina a ni ta xi vula ne a ku ta fanele ku endliwa timhaka ta corporate strategy ku ta ku ri aka government munhu un'wana na un'wana loyi a nghenaka a tirha aka government va va ri na this thing ya corporate strategy kumbexana va va na ku tiva hi swa timali ma vona ku fana ne le eswikolweni ne a ku fanele ku introduce accounting na economics swi va compulsory aka n'wana un'wana na un'wanyana hi ku loko mo languta even na vona va lava ti-business van'wanyana va tsandzeka ku va va manager ma-business ma vona because a va na byona vutivi bya yini bya ku fambisa mabindzu lawa ya a ni sweswo swi kona sweswo ka dyondzo leya ya maths lit yi katsa swo tala ku ndlela ku vanhu va kota ku navigate situation leyi va kota ku famba ka matshamelo ya swilo a swi ringanangi hi ku van'wani va ri hi dyondza history van'wani se n'we mi ri hi dyondza mina ku ya hi mina math literacy ne
a yi ringanangi yi ri yoxe hi ku loko mo languta ku na economics na yona yi fanele yi nghenelela ku ri yi va compulsory ku ri hi kota ku tiva ku ri ne ma-business lamawani ma hina ma fanele ma tirha xinjhani ene loko hi ku ma-business a me le ku tirheni kahle hi loko xiyimo xi va xi ri njhani ma swi twisisa na loko hi vulavula hi swa xiyimo swa yini swa timali ma twisisa loko hi vulavula hi surplus aka business hi swi tiva ku ri ne surplus i nchumu wa so mavona ku ri mavonelo ma mina ya lawa botete ku khensa mina buti wa mina hlayisekani 015 un'wana muyingiseri hi loyi nhleka Vahlumutema. a hi va voni Mepfuki. na va lava hi ngo vona papa Seki. a khensa mi tlola mi karhele manxiyoyi So karari so swa kona South Africa ni swi kota. a hi mi twelini mo nghena ka le ya mintirho ku government anga yi endla mintirho. No vona xivutiso xin'we na leswi hi ku vona ka mina mintirho yi kona. he va Mara xivutiso i xin'we la South Africa a no va na xihlawuhlawu kumbe ku komisa nga ku vanhu va le handle hi valava i vangani vanhu va le handle va nga la South Africa va pfumalaka na maphepha va tirhaka ka tikhampani ta kwala kaya hi mari xivutiso xo sungula xexo loko va ku dya mintirho swi la ku mintirho hi ku ya hi mina swi fanele va kona lomu tikhampanini a tifemeni hinkwaswo leswi na leswa security i tin'wana ti-security companies leti nga kona South Africa ti nga ku gadeni kumbe na munhu yaloye a swi register-iwanga mara yi koho kwala South Africa yi le ku gadeni hi marito man'wana tindawulo to fana na yaleya ya mintirho na ya vatirhi na mintirho loko a yo tirha kahle a hi ta kota ku va na mintirho exactly swi olove ngopfu loko i nga ku tirhiwa ku fana na le bolweni loko mi tsundzuka bolweni a va nga pfumeleri ku vanhu va le handle va hindza kumbe vanharhu kumbe vangani ku ya le swi tsandza ku government va va na nawu va ku khampani yin'wana na yin'wana kumbe feme yin'wana na yin'wana a ku vi na 98% ya vanhu va la South Africa mi vona nga ka hina a va nga ta tirha a swi nga ta hunguta loko ku tshama ka ku hlayiwa ti-statistics ta ku vanhu va South Africa vangani vo ka va nga tirheki a ni tshama ni swi twa ku hlayiwa vanhu va le handle i vanhu vangani va le handle va tirhaka la South Africa mintirho hayi kona hi ku vona ka n'wina va kona mara vanhu va tala lava va nga le ku tirheni va humaka ka matiko yo handle va tele ngopfu lava va tirhaka laha mina na mbuyangwani mina a ni ta tirha kona ivi ni vo pfumala na maphepha hi nga ha vuli lava nga na maphepha ma vona loko ri kha va tirha va tlhela va va na maphepha va ta hi kwana vo pfumala na maphepha va tirha me vula yini loko mu ku vo pfumala na maphepha vana va nghena kwala South Africa va tele ngopfu ni vula loko maphepha mi vula ma yini mi vula ma tipasi na yini na yini ya na sweswo swa mapasi na sweswo swa ku va va na mpfumelelo ti-passport na hinkwaswo va tele ngopfu i va nga ko va ku hi rhangeriwa hi vanhu lava nga na ku ri South Africa kahle kahle ku ya hi mina yi borini ma wo khensa loko yi ke tirha loko a khampani ni kuma ku mi 200 ka khampani 150 yi tirha hi vanhu va le handle lava la South Africa hi 5 ku ri kumbe a va kumeki vatirhi valava va kumeka loko botpret mina sweswi mo va na khampani xikongomelo xa n'wina ku endla profit loko mo mi la ku tlasa mina sweswi hi ku ya hi nawu ku na gazeti yo karhi a hi nga mona mi nyika xikombiso swa security swa tiveka ku okay security ri fanele hola mali ya so ku ya hi milawu ya ka sira loko me no fika ni fika ni ku khalanga wena ta fika ni va teka wala tirobotini loko ni lama security ni ta kota ku mi hakela 3,000 a ni va hakeli hi gazette mina ku ri kampani mi ni hakela 4,000 mara ntirho wu ta fana n'wina mi nge ni teki mina hi mhaka ni ni langute profit ni ya ku saveni ti le ku saveni ngopfu tikhampani to tala ngopfu vanhu lava le handle ti le ku saveni swinene a ko va xihlawuhlawu kumbe ku yini mara i ku vulavula ntiyiso hi nge lungi ha ri kule no lunghisa a ku va endla mintirho yi tala South Africa le hinkwayo hina ko va ku ha complain ku na swilo leswi fambisiwa hi vona swa ti-agent swa vona so varhangeli va lavawani vo ve le ku dyeni ve le ku xurheni hina hala hansi hi le ku hluphekeni lexi hlupha i ku hlupheka hina hi nga hala hansi
kambe ani lava mi rhangela ku passport yo nghena va nghenisa hi n'wina hi n'we mi va nghenisaka so hikokwalaho ka yini u nga va cinci ku ya hi leswi un'wana kha a vula la Khalanga mina na n'wina ma swi ku loko mi vhota sweswi mi vhota hi xikongomelo xini mi vhotela yini mara ka ha ri na munhu loyi a tivaka ku yena loko a vhota i vhotela ku midende wu nga heli a hi nge suku wana loko u kota ku susa lesiya swi nga hi pfala laha mahlweni sweswo fana na sweswo loko ku vutisa kokwana swi fika i ku mikhansela ron'we ka kokwana loyi mi nga n'wi vhota i ma swi nga endleka na ku vhota ku ri hi programmiwile kambe sweswo a ni hi n'we loko ku ri ku a mi lave ku hi programmiwa a ni mi vula mi byela vanhu mi ku hayikho mi va byela va lava mi nge va tiva swa khale mi va byela ku xiyimo xi cincini xi tshamisele leswi na leswi na leswi mudende i policy ya mfumo a swi na mhaka ku mfumo wihi sweswo ni ri ku byela loko mali ya ku vhoteni hi vutsini ka mali mi ya vhota loko a ni nge caci mpfundla wa sanchata mpfundla wa khale u nga karhala loko mara mi ha mati sweswi mina 6 years mi nga ri na mati la mi le ku hluphekeni mara ma ni byeli mpfundla mi ha mati kwasi mi le ku mi ha xitarata mi ha ncumu a to hlupheka botet nkhenso swinene mali twa loyi enhlekani mi amukerele ka mugana lone Inkomo Khalanga njhani epfukile minjhani na epfukile ni kombela ku hlamula xivulavuri lexi a xi vulavula tolo ni nge ta vula leswi ni vulaka swona a ni swi rhandzi ngopfu ku hi tlhelela ka swa tolo ni rhandza ngopfu ka ku hi ya mahlweni hayi a ni swi tiva ku mi ta n'wi sirhelela a swi na mhaka ni ku sirhelerile angulani mi yini n'we hi ku loko a ni ximila swona ku ri hi va yingiseri hi nga vula vanhu ku vanhu va South Africa va ha mihleketa no tlhela ku ri ku rhuketela vanhu a swi sasekanga ku vanhu va ha mihleketa loko mina ni nga yi voni ku fana na Khalanga loko swi fika ka ntlangu wa bolo kumbe ka tipolitiki a swi vuli ku na wa mihleketa a hi yeni mahlweni se mi ri yini n'we Khalanga hi leswi mitirho yi kona la South Africa ku hava na mitirho yi nikiwa vanhu lava a va fanele va nga ri ku tirheni ni vule ko tala ntivo ka ngani ni na malembe ni vulavula swilo leswi loko mi ya ti-garage la Pitori mi ya aka ti-supermarket letikulukumba sweswi to fana na leya yo tshuka yi nga na mfungu wa rihlaza a xikarhi yile wa mbilu nyana so yi vuleni vito hi twa spa ku tirha vanhu va le handle loko ku ri spare lexi xa restaurant xi tirha hi vanhu va le handle loko mi ya tindhawu leti ku nga na ti-restaurant i vanhu va le handle i mitirho leyi a yi ta tirhiwa hi vanhu lava Khalanga va nga hava va nga pasalangi ntirho wo karhi kumbe vo ka va nga dyondzelangi va wu lava na va wu lava Khalanga hi ku na vulavisisi byi kombaka ku vanhu vo tala va fana kwala tikweni a va swi lavi ku hambi ku tirha mapurasini ya nena a va swi lavi ku tirha mapurasini a nyongelandi Khalanga la Joni va wu lava ntirho vanhu loko mo yi fika mi yima khoneni mi yima mi kuma vanhu va ka hina lava nga khoma certificate swa security vanhu va ka hina lava nga khoma vo mapendani va yima etikhoneni va wu lava ntirho mara loko i fike humesa pasi a va ku teki va lava i fike humesa xizingani va lava i fike humesa xizingani xa le Zimbabwe kumbe xa le Malawi kumbe xa le kwini ku nga ta kuma ntirho loko wo ze fika minjhani va ri hayi hi ta ku vona ka ndhawu i fanele i fike vulavula ririmi ro ka ri nga ri la kaya u nga ta kuma ntirho kona va ta thoriwa njhani hi ku timanejara ta kona ti huma kwale ka handle na tona ene un'wana loka ni ku vutisa hi mina kasi wa hi n'wina mi tola vanhu va le handle lana a ku valungu va hina va hi bele swona ne me twi ene loko wena i valungu va vona va va byelaka swona yena a ri manejara a nge cinci leswi a nga byeriwa hi valungu sweswo tifemeni loko mi ya va Joni ni vulavurini siku rin'wana ni ku hambi ku ri makhixini manene ku tirha vanhu va le handle mitirho yi kona a hi languteni ku i ncini problem ya hina na vanhu lava kucetelaka ku ri no a ku pfuriwi tiboda vanhu va nghena hi ku rhandza laha tikweni na problem hina hi hexa la tikweni ka tiko pfula tiboda vanhu va nghena hi ku rhandza why loko veni hi fanele hi pfula tiboda hi pfulela Zimbabwe xikombiso why hi nga nyiki province hi nga lweli ku va province ya South Africa xitambo ku pfula tiboda ku tala laha ku tuli ne me twi bot inkomo
hey ya ne kule ku tikeni Ronald Jr ne u ri Butpet mina ni lava ku tsundzuxa vanhu lava va nga ta hola 3350 ku ri a va tshiki vungami va pfula ti-bank account loko va kuma mali liya va ta wisa ku ya tekeriwa ti-50 rand lomu tiposweni munhu wa cinca a ya hola hi khadi ra le bank a hi timhaka ta vungame swin'wana a swi olovi ku pfula tibangi va byeleni ke va pfula tibangi tihi ku na tin'wana va nge mahala tibangi ni nge ti vuli hi mavito la kambe Kabula pfulani tibangi mi hambana na vanhu lava mi dyelaka mali posweni xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula a hi yeneni mahlweni hi twisisa na timhaka ta leswaku mikama yin'wana ku na ku leswiya swa ku hi nga tivi ku swivangelo ku va ku ri yini hi fanele hi tiva ku xivangelo i ncini ka n'we mi nga vathori i ncini xi endlaka ku mi nga vathori vanhu va la kaya loko ku ri ku impela swi koho mhaka yeleyo hi kota ku vona ku ta yisiwa ku yini mahlweni na koho n'wina va ndhawu leya timhaka ta mintirho na vatirhi mi ndla yini n'we a ni ku na milawu hikokwalaho ka yini ka ha ri na vanhu Afrika-Dzonga lava tirhaka va ri hava maphepha loko ku ri ku impela swi koho swoleswo swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi langutanga swi ntirhwantirhwani swa mi swi vitana ti-piece job n'wana n'wana wa n'wi teka ya ku kholelela n'wi teka ya tlakula yini n'wi nyika kambe loko ku ri ku ze thola munhu a ya tirhweni musumuno ku fika ra mintlhanu kumbe kusukisela rini ku fika rini ku ri nkarhi hikokwalaho ka yini ku nga landzeleliwi milawu leyi vekiweke kwala tikweni a hi tweneni loyi nhleka hi mi amukerini ka Munghana Lonene FM i nhleka hayi a va ha ri kona la xivambo 015297185 a hi ku tumingisela meku angula u ku yini ka mhaka leyi lexi endlaka ku hi pfumala mintirho i ku hi thola swi ta swi famba vanhu va lo tshama na vutivi bya vona a ku tshikiweni vukungundwana vukungundwana okay njhani loko mi ku hi tshika vukungundwana ni vula njhani i mana tisa hungu rero no mvula perseverance mani twa loyi un'wana mixer inhleka ayi khalanga mnjani hi pfukile njhani but hi pfukile ma akhensa ni kombela ku angula katsongo na mina mhaka leyi ya 350 xikan'we na mintirho a hi languteni mhaka leyi ya 350 loko ti-politicians ta hina va campaign va ti-manifesto ta vona ku na hungu leyi va ri tisaka minkarhini ya ku tala ra ku hi ta endla mintirho yi nga lingani ndzi na vona Ramaphosa ku va voteriwa va te va ta endla mintirho mara na sweswi mintirho ya kona a yi le ku vonakeni so the reason ku va na crisis leyi nga ka yona sweswi na ku vanhu va complain i ku va tshembisa mintirho ene mintirho ya kona a yi le ku vonakeni mara khombo rin'wana leyi nga kona hi leri vanhu va le ku tsakeleni ka 350 ndzi vona na video leyi nga tshama yi postile ka Twitter ya ku danki Ramaphosa ni tshemba ku ma hi tumbuluxa hi 350 liya i khombo eka vantshwa va hina because hi ku ya hi mina a fa va nga tsakeli 350 instead ya ku va famba va yima va lwisana ni government in terms ya ku yini wona government mi ta hi mi votela loko mi voterile mi ta hi nyika mintirho because loko mo langutisa ku 350 sweswi yi endla yini loko na nyika n'wina 350 mi ngo xa petrol loko xi herile mi ya jika Giyani mi tsandzeka no vuya Giyani hi 350 but the question i ku loko ni ku 350 leyi ni endla yini yona so swi vula ku yini na swi vula ku a hi fanele ku loko ku ri ku hi la fanele ku hi holda mfumo wa hina accountable kumbe hi vona ku mfumo wa hina wu va na vutihlamuleri hi fanele hi endla yini hi ku kavula wu fanele ku tumbuluxa mintirho kambe tikhampani ta mfumo a ti fambi i yini lexi endlaka tikhampani ti nga mfumo ti nga fambi wasteful expenditure phela i swin'wana leyi loko vona mutisa ri timasipalati nga ti kuma ti-clean audit a phela hi mhaka ku mali yi dyiwa handle ku na n'wana yivaka hayi hi leswi swa ku homu yi dlayela ka boha wa kona phela yi dyiwi kun'wana mali leyi a hi langutiseni se loko ku ri va yi dyiwi kun'wana hikokwalaho ka yini hina vaaki hi yi pfumelela ku dyiwa problem is one swi hi kambirhi swi nga endleka na mina ni kha ni benefita ta ku dyiwa ka mali yaleyo ni ri miakatiko kumbe ignorance ya mina na yona yi kha yi endla ku ni swi teka nga ku hayi no swi ta lunga va ta cinca kumbe
at least na mina vuyeriwa hi xo karhi because kuna mutisi ni ta mi byela va tele ngopfu for instance mina ni tirha ka department yin'wana to ni nga yi vuli vito yes va lava procurement va dealing with supply chain and all that corruption yo tala yi humelela kona hi ndlela ya ku ta mi nyika example ndzi ntoka kun'wana ku submitiwa ti-quotation ndzi ta three quotations va kota ku mi nyiketa tender yo karhi yes wa swi kota ku teka foni na ku khalanga man u yise henhla hi 5 rand ni kombela ku ya hansi hi 3 rand ku ni ta kota ku nyiketa yini tender leyi leswi va nga pfe ku va hi fonela a va na nomboro ya mina ne na mita la miya kona mina so i challenge yaleyi nga kona khalanga etikweni ra ka hina and a ni swi twisisi ku loko tanihi vativa vaakatiko loko ho nga yimi kumbe hi strike hi ya kule union buildings hi strike hi ka department leti ku hi kota ku twisisa ku because hina crisis yikulu and leswi nga humelela 2 weeks back loko ku ri swilo swo ka swi nga lunghisiwi na ni byela mina hi ta hi tlhelela kwale hi nga humelela kona because vanhu va dlawa hi ndlala and not because ni byele lava mi va hehlaku lava va lungisaka va xavaxavaka swilo swa ndzawulo va procurement va huma njhani vona ka nerete leyi va nga kumeki hi ku a ni ngo a va fanele va kumeka ku vele ku va vuyeriwa hi yini loko va fonela phete va ku luya yise hansi ivi ku ndleka yini va vuyeriwa hi ndlela leyi loko after that hi ya not tiya hi ya not tiya and masolo kha ku nwiwa tiya a yo nwiwa ntsena ku ta vona swo karhi leswi ni nga ta mi nyiketa swona i leswi nga ku humeleleni 90% ya ti-schemes ta government these things loko humeleleni and yele hi swi teka swi ri normal swi le ku humeleleni so i crisis leyi nga kona and unfortunately yi se yi endliwa na ka tipolitiki famba ni ka tisikontiri still is the same system loko wo vulavula loko wo ri vona ra mundzuku a wu ta wu hlayisiwile a wu ta wu lalaki ne me twile botwa men khetsi nkarhi wun'we enko no ai eta swilanguta kambe ke tsundzukani ku mavonelo ya n'we ya vonele ya n'we tani hi vayingiseri kambe ya nga katsihelo munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava na nkulukumba hlulani fanlo magayisa la dumadwe xitolo xa wena xi nga xoxe eka swimakiwa hinkwaswo leswi swi lavaka swo aka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa dyondzisiwa xikili leyi a xi ta endla vanhu va kota ku survive hi xona ku 350 as a hela next year yi ta hi pfuna yini swa ku n'wana wa mina na n'wana wa makwavo va fanele va ta hanya hi 350 na yi ta huma kwini mara loko ri ku va na xikili hinkwenu hi dyondzisiwa mitirho ya mavoko swi vula ku a hi ta swi kota ku va hi kota ku sapota vana lava va hataku na vatukulu na vona va kota ku ya xikolweni that 350 yi to endla ku vanhu va malolo ntsena hi tshama ndhawu yin'we and a yi ngo to hi pfuna nchumu yi to kota ku pfuna munhu a kota ku xava yo 12.5 mara yi nge heti December kha hi xava 12.5 hi yona lerero loko hi vulavula hi crime leyi vanhu vongo va chava yona loko ku endliwa swa mitirho mina ni vona nga ri crime hi nga yi controla loko ho kota ku tiyisa milawu ya hina na constitution ya hina hi nga swi kota ku controla crime loko munhu a commite crime a attendisiwa crime iso se hi nga yi endlisa xiswona sweswo hi nga swi kota sweswo ku tlha ku tholiwa na vana va nga na xikili hi swi endla ku va Eskom a hi swi koti ku rana this process ya Eskom because vanhu va ko a va na xikili va nghenisiwa ku ya hi comrade inga 8 minutes ntsena pele wara yan'we khesile hlulani fanolo magayisa hi ta ya ka tatana mavasa ku nga ri khale la hi ta langutanyana ka ntsongo ka timhaka leti van'wana va vilerisiwaka hi tolo ku swi ta ka timhaka ta hina tanihi maafrika loko swi ta ka timhaka ta ti-olympics kambe ke sweswi manitwana hleka isikali Butpet Mpfukile na muhumelerisi hi pfukile mjani papa hawa hi pfukile a cancer mina namuntlha ni kongome tlhelo rin'wani mara no va muakatiko loyi a twaku ku vava hi ku languta leswi nga ku humeleleni ngopfungopfu kwana ka tindhawu ta hina ta Giyani a xawela block 23 xawela block 23 Nkomo na Xikhumba ku na problem yikulukumba ngopfu leriya ra ku a mi kombela ku loko swo olova rin'wana ra masiku Butpet
ni hi kumela ku va vanhu vezita kumbe vaakatiko lava va nga na mitlawa leyi va nga yi foma yi patrolaka na vusiku tindhawu letiya. Leswi ndza ku ni vula leswi i ku n'hweti leyi nga hundza ya June ku ve na muakatiko loyi a nga kumeka a mbeyeteriwa hi vaakatiko a za ku swi a lova a hehliwa hi ku i finye n'wana. Hi ku mati ya ntsongo ku nga se hela mavhiki manharhu va vuya vaakatiko va ka Xikhumba va kuma n'wana wa munhu va mbeyetela va hisa va cukumeta ntsumbu kwalaya ndzhaku nyana na tindhawu yin'wana yo nwela byala kwalaya ka Xikhumba. Loko mi landzelerisa va mi byelaka hayi munhu yaloye ve ra yivile. Swi ya khale ngopfu ndzhaku ka vhiki leri nga hela futhe ka Nkomo ku kha ku ndliwa futhe same thing ku ya dlayiwa munhu wa Xikwembu va ku hayi hi kume a yive byala. Se but lexi tisa ku vava i ku kahle loko ku ri ku munhu a endla xihoxo o dlayiwa nakona lava nga na matimba yo va avanyisa va kota ku va teka swiboho swo va dlayetela vana va vanhu i va mani hi ku ndhawu liyani yi na problem. Ku mi byela ntiyiso loko munhu o driver a ya lahleka a poncela hi vhilwa a ri xikarhi ka xawela na le ka Nkomo a swi tivi ku hayi vanhu va tshama va ri na ti-bright to oxa nyama i le traveling. Hi ku loko vo kuma vhilwa ra movha ri poncini i ta fika i tengisiwa i vutisiwa ku ri ponca ri khe huma kwini hambiloko u huma Phalavurwa. Loko wo tsandzeka ku ti hlamulela ku ya vitaniwa vanhu ku biwa xiceriri 1 2 3 vanhu va mbeyeteriwa va fika vambirhi vanharhu lava nga hetelela va admitiwe swibedhlele hikuva va mbeyeteriwile. Ene vanhu lava loko mo landzelerisa va va ri innocent ngopfu a ku na nchumu lexi va va xi endlile. ana hala ku vutisa kwalano ku na lava mi tivaka ku va hlaseriwe hi ku lava nga hundza misaveni khombo ra koho a hi na vumbhoni bya ku ndleke yini hi ku se ana vhele a va hundze misaveni. Kambe lexi a ni lava ku kamba xona i ku na lava mi tivaka ku va hlaseriwile hi mpela va nga ri na nandzu. I ntiyiso loko ku nga si za loko ku ri munhu o za a hlaseriwa ku ri ku iloveni hambiloko ku ri ku a ri na nandzu mi ta swi tivisa ku yini ku a ri na nandzu hi ku hi yena n'winyi a fanele a va a ti vulavulela. Aka swilo swo fana na mob justice ku dlaya munhu swi simple ngopfu. Loko mo ba mi ri 10 n'wana na n'wana i la ku huma a bile ivi mi kuma ku n'wana wa munhu i va a nga ri na nandzu leyi a sweswi yo hetelela leyi nga tisa ku vava va mbeyetele munhu luyani va n'wi hisela ndzeni ka movha va hisa na movha. Loko mi landzelerisa va va veri a yive na byala a movheni walowo a ku ri hava na xibodhlelana na xin'we xa byala leswi vulaka na loko ku ri ku a yive byala vo vaakatiko va sungule va tlha va yivela yena yaloyi va nge i yivini va yiva byala i byala byi yivini ivi va hetelela va tlha va n'wi dlaya. Kumbe va na nkateko wo a va nge dlayiwi hi munhu. Kumbe ku nga va ku ri xifaniso xa ku tindhawu toleto xiphorisa a xi kona kumbe loko ri xi koho a xi va korhokeli hi ku enela lerara ku va ze va teka xiboho xa ku teka nawu va wu veka mavokweni ya vona kumbexana hi ta va lava va ta hi pfuna vona vaaki va ndhawu yaleyo mirhi yini yaleyo n'wini. Na loko ku ri ku swi ri hi ndlela yaleyo that's why mi tswana ku a va kumeki va kota ku va vula kambe a hi swona lexi ni xi tivaka i ku na mitlawa leyi patrolaka navusiku ku na ntlawa lowu vitaniwaka ma-big 5 wu patrola tihomu ku ti nga yiviwi navusiku. Va lava va tiveka kun'wana na kun'wana a swi tiva na loko mi tshuka mi hlangana na vona mbeleni ve le ku patroleni ka swifuwo swa vona wu kona leyi nga kona wu nga ku dlayeni ka vanhu a wu na tin'hweti timbirhi ntlawa lowu ni byele lava patrolaka swifuwo va patrola njhani swifuwo a swi pfaleriwi kasi. Ku na nkamba ku na lava swi pfalelaka kona va ya ku va ya tshama kona ku na lava tshamaka na lava fambaka landzeleni. A ni nkarhi wun'wana loko va swi pfalerini va chuwela ku nga tshuka titsemiwa darata ivi vanhu va phohla va ya dlaya swifuwo swa vona. Mara lexi hlamarisaka ndhawu liya ya xawela na Xikhumba ku na ndhawu yo nwela byala yi nga duma swinene laha ku sukaka vanhu va ka Bungeni va ya kule un'wana ri ya ku n'wi peleleni va ma 4:30 kumbe a fika kumana na vadikeledi kule tiphulwini leyi nga ta ka ni nga yi vuli hi vito a famba kumbe a kha ku i ya mutini i landza yena nkarhi wun'wana i titwela na xihoko mi kuma ku fika ku lahleka network mbuyanga wani loko u kumeka a ri ndhawu leyi a nge vuyi but that's why mina twani ku siku rin'wana va vukosi na vaakatiko a va ti va ta vula ku i yini xi ndhaku xi va tsundzukiwa hi ndlela liya va tshama va karhi va kumeka va dlaya vanhu munhu wa vunharhu hi tin'hweti timbirhi va kha va dlaya no hisa hina hi tiva ka makosi ku duma hi le ka madlaya no hisa hala ka va xikukwana ka hala ka va xikukwana a hi swi tivi ku se hi le ku selile ku ka makoxa mi vula ku a xakani
Samu ko se ko kwala bo mana damu ko kunene mara ba dubu ke ba dano e ha sa mo to Ai oh mingzero mirenga nga poila la tsikere nga po ni kesiri sule ni karongene ita balava leswi ni nga mtshembisa kusona i ku i va ka xikhumba a xawo i va le xawela i va le ka nkomo i tsombula kusona ne na xikhumba xawela nkomo na xikhumba ita valava i valavo hi vunharhu ka vo hi lava va xiphorisa xa va wela ka policing forum yele ka policing yele ku i Giyani i area ya le Giyani a hi ta lava na xiphorisa xa le Giyani so kambe mi tani khenseni mingisero mi hlayisa kani vana siku lerinene ku diya ku engeta inkomo hi sweswo mingisero wa mukara lonene FM makomba ndlela ku na n'wana nga rhumela i WhatsApp la ne a ni tali ku ti hlaya ti WhatsApp hi ku ni twa ni hleketa nkarhi wa ko wu ti hlaya ni nge wu kumi kambe i loyi i ri minjhani Bootpet mina ni un'wana wo tshama ni tirha na vanhu vo ta hi le handle ni kume ku vana vo ringana 6 naswona va kuma social grant vana lavawani hinkwavo but lexi nga endleka i ku nsati na vana va vi va tlheriseriwa a kaya kambe papa u sele la tikweni ene wa hola mali ya kona no ka ni nga koti ku twisisa ku ko va na nawu wa kwala tikweni kumbe ku na leswi swo ka swi nga tshamisekangiki ke xikalavito swin'wana swa leswi kumbexani hi nga vutisa ku n'we va sasa mi hi byela ku mi holela va mani va ku hi holela lava nga ta na maphepha ivi va kuma maphepha lamawani vona va ma kume kwihi va kumeka ndzawulo ya xikaya ndzawulo ya xikaya mi va nyika njhani maphepha vanhu hayi va nyika loko va te na maphepha ya ku komba vumbhoni bya ku a kona la ku ya ka vaseni ni ya twa ku va ri yini hi timhaka leti na we u ri yini hi timhaka leti ta ti-olympics na loko hi bulanyana hi toho ngopfungopfu kwala ka ku van'wani va hehla ku a hi kumeki hi nhlayo yona leyi a hi languteriwe ku va ka yona ni nga siya ka vona i mani twa loyi ni hlekani ni njhani Bootpet hi pfukeni mi njhani bota mina hi pfukile ni kombela ku va xikalavito na khensa papa ni lava ku seketela mhaka leyi nga ha ku vulavuriwaka hi nkulukumba la nga ha ku humaka sweswi mina ni wun'wani loyi ni nga tshama ni lava ku hlangana na swilo swo fana na sweswo laha ka nkombo hiva ni te ni karhi ni driver ni huma Joni ivi ni ya chicha van'wana hala ka K loko ni fanele ni ya tlhelela Giyani ni tshama Giyani loko ni fika ni yima le makumu leyi ku helela ka switani ni fike ni yima ni ringeta ku la ku ti tshunxa kwala ya so ku te movha yin'wana yi tele hi vanhu va baka a yi pfariwini ya khampani ni nge yi vuli na khampani ya kona so swilo sweswo swa humelela swa humelela ntiyiso ni hlangane na swona mina a ni rivali no ni mi twile bota mina khetsa swinene swa khale swa rini a swi na 3 months swi vula ku si khale va kha va tindlela ku rhandza vanhu lava ne khale va karhi va tindlela ku rhandza ni mi twile papa ni khensile swinene nkarhi wan'wani ku tiya ku engeta inkomo hi nge pfuki hi ololoxe xiphiqo hi ku endla swiphiqo swin'wana ku na nawu la tikweni leri a wu endla ku rhandza xin'wana na xin'wana a swi koteki mani yi va leyi ya twa timhaka leti ta ti-olympics leti hi na 10 ra timinete ne ya laha tsakelaka ku angula ka mhaka leyi nghena hi le ka 015297185 leyi ya ti-olympics leyi yi va ni amukela muhaxi wa mitlangu laha ka Munghana Lonene FM tatana Mabasa base ni hlekani nhlekani vakon'wana nhlekani bayingiseri a khensa swinene mani n'wina mi tirhaku hi swona twini themba mi nga swi twangi ku fana na khalangango lo swi twela xihenhla va kha va ku hayi ongete a hi ku vonaki ku ringana le ka nhlayo ya vanhu lava va nga ya ka ti-olympics swa fanela ku hi gungurisa leswi kumbe i ku gungula ku kala vutivi kahle ku gungula mi swi veke swi olova swinene ngopfu a hi fanele lo yima mahlweni ka xihahampfhuka ku na la ya ku helo a ku tshama kwala ku kanda swilo swi lulama hi swa swi ta va swa kahle swi endla leswaku swilo na ku gungula ku nga vi kona ku nga yiwa ku hela ku tshama hansi ku rhanga ku vulavuriwa ku nga siyiwa a helo kahle swi hoxeke kwihi vakon'wana swi hoxeke eka vufambisi swi na malembe se swi na timitsu swo lava leswaku ku kumiwa tigandaganda ti ta tela kunene ku tsema nga ti tsemeki ta ha sala ti hluka loko ho tlhela katsongo ndzhaku vakon'wani mina ni nga kusuhana swona ngopfungopfu leswa matsambu
kumbe swa mitlangu hinkwaswo ka swona eka malembe endzhaku a ni ri a PE a yunivhesiti le PE ni va ve na nkulukumba Stofile nkarhi wa kona ka ha ri vona va nga khoma swa mitlangu ni va vutisa leswaku hi karhi ya mahlweni na swa mhaka ta mitlangu kambe ke hi na xiphiqo xikulukumba ngopfu nkarhi ni nkarhi va hi vahlamberi lava ku nga va vahlamberi van'we ntsena ina ke havu na timendlele kambe ke ku hava nchumu loyi nga wu endlaka leswaku tanihi maAfrika-Dzonga na vana va hina lavan'wanyana na va kota ku khida va kota ku ya phikizana na swina matiko man'wanyana va ve va ni hlamula ku no swa durhela mfumo se no ka vona ni va nyika hi muganga lowu ni humaka wona Holofani ku no Holofani Magoro na Matiyana va lava kusuhana loko endliwa xikolo xin'we ntsena ku va na ndhawu yo khidela vana ya wa mitlhanu kumbe wa minharhu lava lavaka ku ya khidela va ya dyondza kona swi nga ta antswa na va hetele va ka mina va ku no heta swi langutisa hikuva tiko ri kulukumba ngopfu kambe swi ta lava leswaku swipulani swi hatlisa loko swi nga vitani hi ta va na xiphiqo lexi namuntlha va vulaka hi xona lexi nga vulavula hi xona malembe yo ringana 10 lama nga hundza kutani ke vurhangeri byona byi tlheriselaka ndhawu ka hinkwaswo leswi hi nga na swona swi vula ku loko ni mi twe kahle xiphiqo a swi nga ta fanelanga hi yili na ku ya le a ka xihahampfhuka hi ku xi nga fambi kahle vurhangeri lebyi mi vulavulaka hi byo hi byi i vurhangeri bya swa mitlangu kumbe vurhangeri bya tiko kusuka ka vurhangeri bya tiko hinkwaswo ka swona hi ku loko a ku ri vurhangeri bya swa mitlangu a hi ta ku lava van'wani va varhangeri va tiko va ta ka vona mi endla yini kwa mi swi voni leswi mi swi endlaka swi basanga vanhu va ta hi tikisa ku yini leswi kombaka leswaku kusuka kwele enhlokweni ku fika kwalaha i nga fika kona hinkwaswo ka swona swi tano mahaxi ku na switori swo tala swi nga mi byelaka hi swona swi nga mi temaka nhlana nkarhi wun'wanyana mo ni nyika xin'wana xa xikombiso xo olova swinene ku na vanhwanyana va ka Palule la Dikloof la a va tsutsuma na phikizano nhwanyana wa mhlongo yo basa a humaka Pitori va dzaberiwa hi mudzaberi wa nhlongo yo basa mudzaberi luyani a endla leswaku vana lava ka Palule va nga humeleli ku va a tisa un'wana loyi a tsutsuma 800 meters kumbe 1200 meters va ta phikizana na yena leswaku vona va nga humeleli mara a ku heteleleni va hetelela vana va ka Palule se va tsutsuma mphikizano wa marathon ntsena va nga koti ku ya mahlweni va karhi va tirha kahle swinene ngopfu loko ku amerikisiwa na swona mi ta swi vona swa nkarhi ni nkarhi ku va hlula nhwenya luyani a va tlangela hi ndlela yin'wana leyo hi khoma hi tingana na yena kambe hi khoma hi tingana eka riswi leswaku leswi va swi endlaka a va swi endla ntsena ku na xifambo lexi va karhataka swinene ngopfu mo ni mi nyika xin'wana xo olova tatani Pet eka ku phikizana ka rugby hi ve na nkulukumba Peter de Villiers la nga teka xipano xa Afrika-Dzonga xi yisa ka World Cup a yi fikangi wina ka World Cup kambe ndaka loko cinkiwe mudzaberi wa n'wantima ku tisiwa mudzaberi wa vatlangi va lava a va tlanga ka phikizano lowu va nga tendaka ku va vuya va wina World Cup leswi kombaka leswaku na vatlangi na vona hi voxe a va swi lavi mudzaberi wa ntima leswaku va ta ku hlula ka mphikizano leyi va nga hluleli munhu wa n'wantima a ta duma mo ni mi tlherisela katsongo endzhaku eka cricket loko cricket a hi ta sungula ku yi landzelela ku tlula mpimo hina lavo tala a hi tsakisa hi makhantini kambe makhantini hikuva a ku ri na munhu loyi mfana ka Donald loyi a va phikizana hi matlangelo na maendlelo ya swilo ku hetele mfana ka makhantini a hi xiwa hi ku pfinya kambe ku vuya ku nghena tipolitiki leswaku a ta kota ku hatla vuyela mahlweni a ya mahlweni a tlanga kambe ke loko ta fane a hundza ti-record ta va Donald na lavan'wanyana ku vuya tshikisiwa ku tlanga cricket ni nga mbuyisela katsongo swin'wanyana 100 meters ya Afrika-Dzonga yi tshame malembe lamo tala yi nga tshoviwi record ya 10.06 hi Yohan Rousseau mfana ke na Simon Magagwe a ni ri kona loko a tshova record la Drobenda a university le la Drobenda loko a fika tshova record yaleyo a yi tshova hi 9.98 9.99 andaka mavhiki mambirhi i hehliwe leswaku leswi swidzidziharisi so kambe a swi le ku antsweni ku ni vona ku na majaya ka Maswanganyi na Nsimbini lava se va nge le ku tsutsumeni swi tikomba ku onge va ta hi yimela kahle ka 100 meters swi ku yini sweswi swa ku tani a swo va ku antsweni hi ndlela leyi kahle xiphiqo i xihlawuhlawu i ku kala ku hiteka hi van'watipolitiki i ku ka hi nga ngheneleli ka hina tanihi vaaki xiphiqo i yini loko mbalavula hi Maswanganyi mbalavula na Nsimbini Maswanganyi i va a ri handle ka tiko hi la nga komisa vutshila bya yena ngopfu eka yona ta tsundzuka leswaku miphikizano leyiwanini yi va hi nguva yo phikizana ya swa vamatsambu yi lava munhu wa malembe loko mo tsandzeka ku landzelela munhu eka munhu wa malembe loko se mi ya kuma ri mahlweni mo fika mi hlamala leswi vulaka leswaku mfana ka yena Maswanganyi i le ntsungeni le tirheni kahle i mani mudzaberi wa yena i Magezi
inzama imdungwazi ya loko a hi fanele hi cinca swilo lava hi hetisela vasini loko a hi fanele hi cinca swilo namuntlha sweswi a hi fanele ya kwihi ya sungula kwihi namuntlha sweswi loko a hi fanele hi swilo hambileswi swi nga hi tikelaka kambe ku cinca swilo swi ya tlheleni eswikolweni okay a hi tlheleni eswikolweni mitlangu hinkwayo kona yi tlhelela eswikolweni Augustine Makalakala ni kume Jomo Sona a tlanga a Davidson College a ri xikolweni vatlangi lavo tala Chipa Mambosh the late Chipa Mambosh Eric Chauka a ri xikolweni vatlangi lavo tala va kumeka swikolweni a hi tlheleni na swikolweni hi yisa mitlangu yena hinkwayo a swikolweni ya sungula swikolweni va sungula va ha ri vatsongo na leswi humelelaka swo tala ku vana va nghenela ka swa migingiriko yo ka yi nga pfuni nchumu swo heta vutomi bya vona a swi ta antswa hambi ku swi nga heli a swi ta pfuna swinene swo hetela ni nga vulaka nakambe tatani Fred kumbe Mathieu hikuva na ntlangu wa hopi lowu karhi hi vulavula hi wona swikamberi manharhu lama nga hundza vantima xidzi va va vanharhu ka vatlangi hinkwavo lava nga le hanhlayi vantima xidzi va va vanharhu ntsena lavan'wanyana i vantima havuke a na nhlayi vula sweswo kambe ke a hi swona leswi a hi langutele swona ene hi ku swikolo swa hina ngopfungopfu swa vantima a swi endli mitlangu a swi na ndhawu ya swa mitlangu a ku na nchumu kun'wana ku le ku akiweni ti-sports center no hela tiheli leti ta hi pfuna swilo leswiwani hinkwaswo a swi le ku endlekeni ka swikolo leswi swa khala swi ri swa ti-model C na leswi swi nga swa valungu hi la swikolo mitlangu leyi ya ha tlangiwaka kona ntsena na va lava hi vulavulaka hi vona leswaku va humelela ka va lava nga vantima hi lava humaka swikolo sweswo lavan'wanyana lava mi ta va kuma ntsena ka mphikizano ya timarathon mi nge va kumi ka mphikizano ya ku hlambela hi nge va kumi ka mphikizano ya track and field hikuva ku hava swilo fane swiya hi hava ndhawu ya ti-volleyball hava ndhawu ya discus hi hava ndhawu ya mitlangu leyi hinkwayo ka yona hikuva loko mo za mi kuma n'wana suka kaya laha hi humaka kona hina mi ta mi kuma leswaku tsuma marathon mpfhuka leyo koma hi kona lava nga tilolwaka kona swa ku va kota ku tilulamisela ku ya ka mphikizano liya i xiphiqo xikulukumba ngo lexi tiko kahle fanele ku tshama ku fika sweswi a hi yimeni hinkwaswo ka swona loko ku a hi nga yi ka olympic for malembe lama nga ta swi na mhaka hi nga yi mara hi swi le na hansi a ni ku heti ndzawulo ya mitlangu yi kwihi loko swi te tani yi kona baba Pet loko hambi munhu mo n'wi rhandza njhani a mi tsakisa ngopfu loko mi ri na yena mi nga n'wi nyiki na vona ku wa Pet ku ta n'wi tsama nemetwi inkomu nemetwi vakongwana khensa swinene i muhaxi wa ta mitlangu eka Munghana Lonene FM a ni hundza hi laha nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula kulo sala tseka ntinga letingane ni huma so nongonoko wa vaya mingisero me mbana siku lerinene hi ta hlangana kambe mundzuku wa humelesiwa hi tinyiko Morgan Xivambu ni khalanga Pet Mathebula DJ Matt iko la aligning leyi lawani kuna DJ Funny Boy minjhani va DJ va mina ola khalanga mi pfukile hayi vatomi njhani na hi pfukile tolo ni mbone mi mbale baji na tie mani i milawu yintshwa hayi marilela ani n'wina sweswiwana hi khale ngopfu ka ku nghena miyingiseri mani twa musa ni mi twa kahle n'wina ku nghena miyingiseri a ku ni na ta khumba ta tolo nyana ni na ta hlamula swin'wana swa tolo mi ku hayi a ha tlheleli kwalano hi tlhavela ya mahlweni ya magayisa ku na xiphiqo nyana a na ha ku tukani hi na xiphiqo xa vutekiniki hala hi ka kona mina ni mi twa kahle mara ayi va hi twa DJ Merina right ani hi mi ni lawulaka se loko magayisa ala ku ya hala ni mi byela ku tilayini va xiphiqo xa thekiniki namutata dzopa namuntlha ku na nqambi yin'wanyana ne mara i mani tray masevani vani leri siku rin'wana a hi nga se ri tshama hi ri lemuka ni ku ri vula yini mi ya va tumbuluxako hi khome mhani tray masevani ti ta vuya navutlha mi thewukerile a xi tirheni mi thewukerile kumbe magayisa mina swo swi vula khalanga mina swo swi vula hina hi lo khoma timhaka laniwa hi lo khoma timhaka la ni twa vavaka va suseriwa xinkwa non'weni mina a ku le ku tikeni laha no hayi mara
a khensa swinene DJ salani na vayingiseri mi va byela leswi mi nga va khomela swona mina ni tsakisa hi sweswi tirhisaka swona loko ze ya lava CD ya khale ngolo leyi vulavulaka yona loko la ya magayisi nge yi kumi a ni yo va na mina ile amosi ile amosi eva guys yi kona hina tona nani Mina master khome master ni khome master tape no ni mitweni guys eva guys loko mitwane ko mahungu aya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.